Kubor nakaslem jong unongsan hima. Nakajing sisya ngim dakwa tan ban ya react ya kajing let jong iba job siya kajing nanang namar ba hangi ke ida penpau ba elect ke to program datang namar kajing de kur ba iba Charles Pongo ba nganganget ba bangin suya kren kerti di kali kakam krem daya syong angkat ba iba bajong namar bangin pat yolat te hakashi kautorik janmi ni shim ya kaneka issue bat ngin ped ngin evaluate tamar ba hakajing kren chimet jonga ye ba job ni ina pansyai ba I klem room sa KTMC ngai issue attend ya kata ka program kum ubahling jong kata ka program ka ba isyakhot bat nganganget ba nangilayo jing pansyai na iba pa job ni MDC ng Raja Ngam. Tingin saya pet kumno ban react na marba kum mga ong mansumudur ya kanu bansudon kanu kata kajing condemn yanu dem as ng tok shy kanlong ka babakla hot ki lat to thai kubor ki lapan ihi ya kata ka speech kajong I kabay ong ba kata ka pati kadi kapati wakumta kapakumni bat kata kajikemen kapakumni tay ringa nga ong ifi kaseng congress hi kamkwa banshu react klem da perkat shwa bat lada niu I bakadon kano kabangin hapan ya kren bat I ngin saya kren naman ba idoni MLA ru siya katukatan tingin ya upshot bangin ya kedu ya ka advice ka bay MLA ay ni MLA biding man consider jo pi tingin num ya kerkit kumurang ba mula sa jet kum MDC kat na katuko constituency ng Raja Ngam let's say is no kuma hakata ka jing tmit jong kapor ne kata ka jing bomyo por ban kren ni issues hapo yeng bat isim ya kata kalat ban pensyai ya kata kajing snow ko jong I hanga hi simet na snow ba tum kaseng kabalong democratic kaseng kabaay ya ki MLA ki MDC ya kata kalat bakin kren kaseng kabanum te ne home ya kinu ki members ki beli ay tiket ni bakin job hak election baper ki kren ngin sim kya ya kata bat ngin ra ya kata sya kata kajing ya khana kajung ni ha kajing don kat lang imen ketsi jung I iba informat nimla mangi bangin surai itu nomor ba dengan ha kajing nong na ya si don ni kata kajing snow ba ya ka opinion jung klem don Islam bat ni don ke sistem hapo kapati kajung ni bangin ya kren ngin ya kir ya kata kapoy bat ya kano ka jing ay jing mut jong inu MDC ni MLA nginde ban underestimate bat kung mga tip mga hi impat diklehi ya kata ka jing ni jong I siya kano pati nga taray issue ya kren bet ya kata ka jing terwa jong I ban yale na kano kata nakita ki RTE constituency ngin ay po ri ba job by in perkat ya ka bay ka jing tmu jong I kalo ngin saya kren ka party pat ya kita ki points ki bay lapan ni sabar jong ka party ru kam lele tingkat ki kun sama juni ki sngo ba kimyo ya kata ka opportunity pat laga don ba ay opportunity kum katul si ki don ru kisim kaburu ya kata karsan nakabenta ka jingba jong ka party juni but ngim kwa ban kren bunya ya kani kam rin suong ba ya ka ba impat yasno but no like na ka congress ka political affiliation jong I ngin pechwa but ngin sa siyam ya garay hadin bangila ay ka opportunity ba in kren ini but pansyay kamatini ya kita ki intentions